Dobro večer. Hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj trenutak tišine. Da li se dešava da se budite uvek u isto vreme? Oko 3 sata ujutru kada je svet najtiši, a misli postaju najglasnije. To nije slučajnost. To je biologija. Večeras ćemo polako istražiti šta telo pokušava da kaže kroz tu tišinu. Udobno se smestite. Vaš put do celonoćnog mira počinje upravo sada. Prvi korak ka ovakvom snu je razumijevanje unutrašnjeg kamina. Ako je posljednji obrok bio bogat šećerima ili belim hlebom, vatra je naglo planula i brzo se ugasila. Taj pad šećera usred noći je za mozak signal za opasnost. On tada budi jetru, tražeći energiju, i tako nastaje ono čuveno buđenje u 3 ujutru. Zato se biraju zdrave masti. Masti su mirne. One ne žure. Jedna kašika putera od badema ili nekoliko oraha presna su kao debelo drvo koje dugo i polako gori. One drže mozak sigurnim, a nivo šećera stabilnim kao ogledalo na vodi. Kada nema skokova energije, nema ni potrebe za buđenjem. Sada ćemo se fokusirati na graditelje snova. Svakom tijelu su potrebni minerali relaksacije. Magnezijum, koji se nalazi u tamnom zelenilu ili semenkama bundeve, je poput nevidljivih ruku koje otpuštaju napetost u mišićima. A triptofan, taj mali putnik koji nosi svetiljku, on je ključan za stvaranje melatonina, hormona mraka. Da bi lakše stigao do mozga, treba mu mali most poput koluta banane ili parčića kivija. Kivi je posebno dragocen. On smiruje unutrašnje upale i dozvoljava sistemu da se bavi popravkom, a ne borbom. Osjetite kako ta hemija mira polako ispunjava svaku vašu ćeliju. Pre nego što se svetla potpuno ugase, vredi se setiti moći opore višnje. Ona je jedan od retkih prirodnih izvora čistog melatonina. Jedna mala čaša soka od višnje presna je završni poziv na mir. Vaša soba je sada hladna pećina tišine. Sve je na svom mestu. Spavajte u zdravlju. Spavajte u potpunom miru. Laku noć.